Oscar Fashion. Umusore muremure cyane. Wajya wicare shikira ngaha Karibu karibu. Bilimani boy. Bilimani boy. Welcome. Yes sir. Abo papa bakuze kudutwara baby. Aba mama bakuze basigaye batwita baby. Aba demo ba diaspora kuturongora. Aba natwe kubera inzara ntitwabangira. Hirya nino ni corona udufukamunwa. Abadaza kw'imbico zubona basongore meno. Wewe mfise sheri wawe nanje mfise uwanje. Bonsoir. Maintenant, c'est bien du coco. T'as une chose au châle. Châle comme. Tu es trop dans le je fais ça dans toi. Kwa BGV no kuma social media na SNS. Jani kwa châle. Zatoboye boss. Indirimbo ya mbere yaronse amanota 86 kwijana ni biraharawe ya Kiriku. Oscar Fashion. Umusore muremure cyane. Wajya wicare shikira ngaha Karibu. Bilimani boy. Bilimani boy. Welcome. Yes sir. Wamita Kiriku akili tunakuwa ikazi weza neza mzee. Uraberewe ni Oscar. Reka ariko frema Kiriku kweli wakili. Reka kumbure tumwingaze ariko tuvuge tuje kumugeza ngaho. Urakoze cyane. Wari witeze isinzi Kiriku. Tari bizima. Wari watinye icyo gituma wari wakoresha. Siko. Okay, Kiriku yabaye biraro muri no higano. Mu higano riheruka muririmbyi Kiriku twabamenyesha amaze guhuha mbere henshi. Umva ko yabaye wa mbere ku ndirimbo yitwa Soma Namba. Yarabaye n'uwa mbere ku ndirimbo yitwa Washa. Ubwa mbere Star Times yaramuhaye agashimwe. Ni higano riheruka muririmbyi bari kuva muri Bilimani Boy. Muri byitwa Dagoje yarose kibanza kugira kabiri indirimbo yiwe yitwa Nzurumbaga. Indirimbo rero yiwe biraharawe yashoboye kugira kibanza cya mbere no munsi Kiriku. Kurashaka kugira umuntu yumva amerewe na cyane inyuma y'uko yarose akagashimwe ka top 10 akaba ari wa mbere. Ndabaramukije tugira amahoro. Icyambere cyo nashaka maze shimira Imana kubera ko byose dukora ni kubera ko twabayeho. Iyo tutaza kuba Imana itaturema biba bikoreka. Icyambere nshimiye Imana. Kabiri nacyo nshimiye BTV kuba yarateguye ikintu nk'iki. Gatatu nacyo nshimiye abantu bantowe. Murakoze cyane. Ego twamusubiye kuvuga promotion y'ukwezi muri BTV kwikoresha gute na cyane ko usanzwe ufite n'ibindi bikorwa byinshi ushaka kumenyekanisha, ushaka ko abantu benshi bakumenya. BTV irashika mu ntara zitandukanye, gushaka mu ntara usanzwe uvamo ya Ngozi. Ni iki ugiye gukoresha ino promotion y'ukwezi muri BTV na cyane muri top 10? Ujeni baza yuko ibikorwa ari byo bizoba byinshi. Nkaba namwe mubandanye mudufata ukuboko nk'uko muramo bikora. Muzaba mubikoze ngo kubera dutsindira irushanwa musanzwe mubidufasha. Ego turabishimiye cyane Kiriku. Mu kanya rero sinzi Obed moza kandi turabagoye kuri iki gikorwa mwagiye inshuro ya mbere mwaje ngaho imbere ariko Kiriku nyari twaboneke yajeje kwiga muri ryo rafite interrogation. Kaze Obed kugira ngo ushobore kushikiriza gashi spokesman ashobora kuza hamwe na Lydia uberuka mu higanwa na nyine yoza ngaho imbere. Lydia Uwimunze niwe aheruka gutsindira higanwa ya top 10.
turabaha ikaze utu biraranga yes yaciye yerekana Oscar ni umupapa akuze yitwa Baby cyangwa ibyari byo gukina bagiye kiri ku mistari yawe. ashaka nsabe umwanya wari wanteyemo iteka ndawuririmbemo ngire icyo ndawuvuzemo neza cyane. urundi rwaruka nuba narasize iyo navuye kubera ko abantu benshi basanzwe bazi ko nawe ari umwana w'umwibaraba. ndibaza yuko navuye muri ubwo buzima Imana ikantera iteka nkabuvamo nkaronka abamfashe uyu munsi nkagira icyo nsindiye. ndibaza yuko gishobora kuba icigwa ku bantu babona ko umwana w'umwibaraba atashobora kuvamo. kera naratambuka bakavuga ngo ikidoma ngikiriya, ikidoma kirarenganye, ikidoma kigwana, ikidoma cyataye umuco n'akaranga, ikidoma ntandiro kigira, ikidoma cyishwe n'ibiyayuramutwe. ayo niyo mazina umwana wo mwibarabara ngo ibarabara rya Barundi bamwita bacita bagicokora bakakigereranya n'intozi zitoraguza iyarara rya Barundi. icyo kidoma ko bakigize akaranga ko kuranduranwa n'imizi bizigiye ko cogirirana ariko ntikigeze kigirirana. aho kigirirana cyateye gikomeza umutima nk'impuzu y'umuvumuvumu nk'intebe ibajwe mu giti cy'ishyamba. ba bana twari kumwe mu barabara ehe bose baherera mu magereza. ba bana twari kumwe ku ntebe y'ishuri ehe bose baherera mu Bwongereza. ehe nkwereke ehe mbereke baragitoteje cya kidoma babona ko ataco kizovamo ariko nuko cyari cyabuze ubwira icyo gikuyemo. ego babona ko ataco comariye igihugu ariko ubu kiboneka nk'ikizoduza ibendera ry'igihugu mu makungu kubera ko gishyira imbere gufasha igihugu kigashyira imbere gufashwa n'igihugu. I know they can't deserve more. I have to make my country get more. The sun will shine, the time will run up. The money will fight with me to lift my people up. Ubu leta ntibukwibagiza abo mwari kumwe mu mbeho. Bless up. Murakoze cyane. Murakoze cyane Kiriku. Bamwita Kiriku akili afite akili nyinshi. Aduhaye imisitari myiza cyane. Kiriku kuri biraharawe nta misitari usatanga. Indirimbo yatsinze iyo bayitsa gute iyo waruvuze ni freestyle kidoma ni Islam y'ikidoma. Yego Kiriku n'umwana yavuye mu ibarabara benshi barabizi. Kiriku ariko ubu unye urawe kazi kuko ibyirimba byose byamabiri mu butumwa. Murakoze cyane. turirimbane mubikundire mu ntera iryo teka sibyo none. abo papa bakuze kudutwara ibebi, aba mama bakuze basigaye batwita bebi, abademo ba diaspora kuturongora, aba natwe kubera inzara ntitwabankira, hirya nino ni korona udupfukamunwa, abadaza kw'ipicuza ubona basogoremera, wewe ufise sheri wawe na jefisi wanje ariko urakoze cyane. Mushimire cyane warashoboye kugira partage ku bafanzi bawe ukababwiza kugira ngo bashobore kugutora. Barabikoze nabimenye ntevye gatoyi mugabo abona haye nibaza ko ashobora kuba barafashije kuntora gusa ubutsinda wese turamushigikiye. ushoboye kuronka ikibanza cya mbere uraryoherwa, utakironse bigenda gute? ndakironse ndaryoherwa ko hari ihererzo bagenje n'ibyo nababwiye, nakironse naho nyine ndaryoherwa ko still visibility yanje bayagiye ngo kubona mwashize. Mwarakoze cyane. Turagushimiye cyane Vania. Obelix itarajyaka bumwe indirimbo akanoti yarabaye indirimbo yashoboye kuba mu rutonde rw'indirimbo 10 wabyakiriye gute? Narabishimye cyane kubera hajya dukora kugira nyine ibikorwa byacu bishike kure. Burya butuma tuba dushaka ko bushikira abantu benshi kugira nyine natwe tubone hinduka mu gwaruka cyane cyane. Nka Vania ukimenya yuko watowe warashoboye gusensibiliza abafanzi bawe kugira ngo bagutore? Jesse ni garansinzira
narababwiye no ngava ngaha akanoti mutakamaye sindavyemera. Yes, kumbure bidakuze ko ico kibanza ukironka biza kugenda gute kwiwe? Canihangana nta bundi woyi. Yes, tubashimire cyane Vani hamwe na Obelix muri indirimbo zishaka gusa indirimbo zose zivuga ku byerekeye akanoti ihera akanoti abanyamwarongo nibo bazikunda cyane zishaka umwe mikro gato abanyamwarongo nibo bakunda inoti navuze ko babeshera kuko natwe bandi twese tutamviye mwaro tweko sinekuba najenga Yes, tubashimire cyane akanoti na ihera ndibaza ni imwe mu ndirimbo ziza kuronka akanoti n'ihera numva twarabivuze ko babe. Yes, turabashimiye cyane respect turabashimiye cyane ama sportsman arashobora kuza ngaho imbere umuririmbyi wa kabiri ni yarose amanota 63 kwijana indirimbo yiwe ni akanoti. Fair play. Tugabanirize gato DJ hama tuhikaze na B-Face wundi muririmbyi yateye iteka bino birori ari mu ihiganwa ariko yaje gushigikira ibirori by'umuziki na mugenzi we Mkombozi w'umuraperi B-Face turagoye kazi meze neza miliyoni 15 ziri Tizara kuza kuduha rimwe twese eko yes Mkombozi turagoye kazi turashaka gato imistari ukunda itatu muri rya video yinye ibituma umunezero wanjye ukura nkaronka amarira ibituma ibyanjye byose bigenda bicyumbagira uyu mwaka speed irihote useni boti nakurikira ibituma mu muryango wacu bukera amagwara bitwinjirira ibituma mu muryango wacu wafakara imfubyi zikwiragira ibituma turataye iwacu kandi ari hafi tuzizira uyu mwaka muzongera turagusabye uramutse abantu wabwira akajambo k'ikaze kuko kuba ufite n'umwanya wiyaguye mu kanya akajambo ku bantu bose bari ngaha nawe ko baradukurikirana baciye ku mbonesha kure zitandukanye ziriko ziradufasha na cyane cyane n'abako baradukurikirana bari hanze badukurikirana ku mbuga zacu za Facebook. tugira amahoro n'Imana yatanga. Yes, tugira amahoro mu muziki mu Burundi n'abarundi ko twiyimbira abarundi niko ko baba bari mu mahoro niho bazovuga mu mwanya wo kumvise umuziki sibyo. Hanyuma ishambe na mbere ndabashimiye cyane kuba mwese mashoboye guseruka ahantu birampimbaye cyane kubera hari aho twari twakumburanye byari bigoye ko ngenda kubonana n'umwe wese ahaba ariko ubwo duhuriye hamwe njya mbona umwe nguye rimwe riteye nyinshi. Murakoze cyane mwikomera amashyi cyane Imana hanyuma iyi ndirimbo y'umwaka ndaza kuyigaruka ko hanyuma ariko ikintu kimwe gusa ndashimiye BTV n'amateleviziyo yose za RTB z'amashariki za BPM za Isanganiro TV n'abandi bose kuko ni ikintu gikomeye cyane kuko kenshi utamba uzi yuko ari abantu ariko barakuraba udatamba udahomborana ubuti nkaho nyura umuntu bose baza kuba bakikira Mkombozi uriko uracapitse igihugu RTB nashimishije RTB umuvyeyi wa twese vraiment uko uraca kuri Isanganiro uko uraca kuri ego hanyuma icya mbere na mbere irashimire Mutama Muvayo bashimiye cyane murakoze cyane Mustanteri wanje Perezida Mutari Musicien mukomera amashyi cyane Mutamaga n'abandi kukomeza ariko kimwe gikuru nuko abaririmbyi bagira baziga muri top 10 bose barakomeye kandi bose bakomera amashyi. Nuko atanu mwagiye kuba nyuma aya bose bagiye kuba ba mbere ariko nyine n'amahasa yaravugira rimwe ari kuba mbere tuza kuba ari musibyo none kigeza ko nta n'umwe bose barangana kandi nagiye ukikinege Imana ibaze cyane.
kandi wambere turi kumwe. Ego amatwi asubira umengo mukombozi urafise isede nivyo oya zirahari cyane oya ntazi ariko uza gushaka kumushigikira mu kugura isede aze kuvugana nawe arafise isede urashobora kwigura ibihumbi 500 cyangwa miliyoni cyangwa 50,000 zose bikamufasha mukombozi